Traballar cunha memoria USB nos mini portátiles a balar é bastante doado. Introducimos a memoria no porto correspondente. Esperamos a que a detecte. Automáticamente se abre e vemos no menú lateral o icono do pendrive e tamén na parte superior. O pendrive está baleiro. Imos introducir algún arquivo. Para elo, podemos arrastrar e soltar ou ben ir á carpeta onde temos o arquivo e envialo. Supoñamos que temos un documento na carpeta do alumno. Imos crear un documento novo. Co botón dereito creamos o ficheiro baleiro. Se este documento queremos introducir no pendrive, podemos lle dar enviar a e vemos que detecta o pendrive e damos enviar. Doutro xeito, podemos seleccionar o documento, arrastralo hasta o icono do pendrive. Nos fixamos que sale un máis, iso significa que está copiando, e logo xa poderíamos introducilo. Como temos outro arquivo co mesmo nome, detecta-o, polo tanto damos a omitir. Se queremos desconectar o pendrive, temos que presionar sobre o trianguliño que está ao lado do icono e automáticamente o pendrive queda desconectado.